Inshuti bakunzi ba Kimeza TV, turabifuriza gukomeza gutangira umwaka neza mushya wa 2025. Uyu munsi tugarutse kuganira na Dr. Rusa. Dr. Rusa turabasuhuje. Mwaho? Yego. Mwari mukomeye. Nsaba. Mukomere cyane, twishimiye kongera kubasura no kuganira namwe kugira ngo mukomeze kudufasha gusobanukirwa ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma uyu munsi twifuje kuganira ku mubano wa Afurika, w'ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa, mu yandi magambo twakwita ubukoloni. Muri rusange ibihugu byinshi byo muri Afurika, narimbyise byose kandi atari byose, byakolonijwe n'Ubufaransa. Uyu munsi wa none bikaba biri kwigobotora Ubufaransa, biri kujya mu maboko cyangwa se mu bufasha bw'Abarusiya n'Abashinwa. Ubundi ibi bintu byaba bitandukanye hehe? Urakoze kuri icyo kibazo, ariko kamanze ngusobanurire. Usobanurira abanyafurika benshi si benshi babizi. Biriya bihugu biri ku Bufaransa bimaze kuba, bishobora kuba bigiye kuba 6, Imana ishimwe, ntabwo ari koloni nk'izindi. Ubundi Ogusida yakolonije Afurika yose, byari ibihugu 8, ariko ntibinganya, ku buryo byanarwanye nabyo hagati yabyo bikamburana ibindi. Ubundi igihugu cyageze muri Afurika ubwa muri Portugal, ariko uko imbaraga za Portugal zataka yabonye ko isigana ibihugu bikeya, ibyo bifite na Guinea Bissau yari Portugal ariko Abafaransa bari bambuye, na Philippines yari ya Portugal ariko Amerika yari yambuye. Hageze aho bonyine baturwanira kubera Afurika niwo mutungo wabo. Ubundi kontinent y'Uburayi niyo yari ikennye ku isi gusumba izindi. Inzara arabishe, bahora mu ntambara zihoraho, bicana buri munsi. Nta handi haraba intambara iramara imyaka 196. Iyo ni kure croisade yamaze imyaka 116. Iriya bise Guerre de Cent Ans. Haza iriya yamaze imyaka 7, yamaze imyaka 30. Ziriya ebyiri zakurikiye, iyo muri 1914 no muri 1914 no 1939. Hanyuma utashyize muri zakurikiye nyuma, bagize Imana bagera kuri Afurika. Bageze kuri Afurika babona no hari ubuzima, ntibagomba kuhava, ntibashobora kuhaguma. Abene igihugu bahasanze bafite uburenganzira, bafite liberty, bafite uburenganzira, bagomba kuba muri koloni, bagomba kuba nk'abacakara babo. Ubwo ntabwo nshyizemo uko batujyanye hanze mu Budage. Hanyuma rero ubwo ushatse kuvuga ibyo mu Bufaransa, ubwo hari ibyo dusimbutse nyine byinshi, ibyo muri Afrique de l'Ouest, kuko Ubufaransa bufite Afrique de l'Ouest na Afrique Centrale. Muri ya ntambara ya kabiri yo muri 1905 irangiye, nuko bakubwira ko yarangiye muri 1905, ariko mu by'ukuri yarangiye muri 1943. Kuko icyo ushaka kubwira, uko Ubufaransa bwabonse biriya bihugu byabaye mu kwa kabiri muri 1905. Intambara ari ikirimo, ariko yararangiye mu by'ukuri, nk'uko iyo muri Ukraine wigihari. Bahuriye i Yalta kugira ngo bagabane isi. Iyo conference yitwa ngo partage du monde, la division de l'Europe. Bagabane isi, bagabane n'Uburayi bwatsinzwe. Urumva ibihugu byari bihari, byari ibihugu byitwa ko byatsinze intambara. Yari Amerika, icyo gihe Roosevelt, uretse kubera yararwaye cyane, yagendaga mu kagare, yajyanye na Truman uzamuraplasa. Bahura na Staline wari perezida w'Uburusiya, niwe waratsinze abanazi. Hanyuma n'Ubwongereza bwari butaratsindwa 100%, naho Ubudage bwari ko, naho Berlin yari kwirabombarira Ubwongereza cyane cyane, ko bwari bwajegeye nabwo, ariko rero butari bwatsindwe, butari bwamanika amaboko, bwitwa ko bwatsinze intambara. Baragenda barumvikana, isi barayigabana koko. Nuko Amerika yafashe Uburayi bw'Uburengerazuba, Uburusiya bufata Uburayi bw'Uburasirazuba. Ubudage bawucamo kabiri,
Ubudage bw'uburasirazuba ubw'Uburusiya, Ubudage bw'uburengerazuba ubw'Amerika. Ariko ikintu kibi cya Amerika ni icy'Ubwongereza, sinzi kubyumva. Amerika n'Ubwongereza ni nk'igihugu kimwe. Ubufaransa ntiburimo kuko Ubufaransa bwari bwatsinzwe iminsi 42, donc ntibwarimo, ntibwari bufite droit yo kujyamo kuko ntabwo bwari vainqueur de guerre. Bagabana gutyo barabyumvikana, ari naho Staline yabwiye, kuko hari ibindi bumvikanye ibintu bitatu. Bumvikanye gushyiraho ONU yabagaho, bumvikana gukura apartheid, bumvikana na decolonisation. Iyo decolonisation nta wundi wari kuyivuga ni Staline, nta gihugu ubusa bwakolonisha. Staline aravuga ati rero decolonisation bete numve mu bihugu by'abandi, nuko bemeje ko bagiye kuva muri Afurika. Barabyemera ko Staline bari mu nzira bagenda, Roosevelt yabwiye Truman ati rero tugiye guhura na Staline. Ubundi Staline kubera yari watsinze niba avuga ijambo akumvirwa, ukuntu Roosevelt yari arwaye, Staline yari kujya muri Amerika, inama bakayikora muri Amerika. Ariko Staline ati no, ni muzi wacu yaza muri Crimea nyine urazi ko yari Uburusiya. Yego. Uretse ko ntibasubiye ku Burusiya. Ati icyo Staline aza kuvuga cyose ucyemere, kuko bari bafite ubwoba ko ashobora gukomeza intambara agafata. Ni nabyo bateganyaga, baranabiteganya, barabyibazaga, ariko ntabyo yari afite muri gahunda. Ati icyo Staline aza kuvuga cyose bize kucyemera. Hanyuma Staline avuga ati apartheid igomba kuvaho, ati mugomba kuva mu bihugu by'abandi, decolonisation. We icyo bamusabye ni iki? En revanche nawe, kuko icyo gihe Japan yari kirwana kandi imereye n'Amerika na ile dukina batarayivaho, kuko 300 byapfuye muri ya ntambara by'Abanyamerika, nta wigeze agira berere byapfuye muri Japan. Basaba Putin gutera Japan, arayitera koko, afata Manchuri. Japan Abanyamerika bakubeshya ngo ziriya bombe zatumye Japan imanika amaboko baziteye intambara yashize, kuko Manchuri, Japan idafite Manchuri ntiyashobora kugomeza kurwana, kuko no hari base niho bakuraga petroli, no hari base zabo, niho intwaro zavaga. Putin atera Japan, afata Manchuri, Japan imanika amaboko Ronefu ku itariki 9 z'ukwa 6 muri 1945. Ubwo bari bateye bombe na Nagasaki, ubwo Rusisi, Ronefu bari bateye Hiroshima, ku buryo ziriya bombe nta nubwo Japan yabwiye abaturage babo, barazinyoye, bari bazi yuko ari nazo zonyine Amerika ifite birangiye, ntabwo bari kumanika amaboko. Bamanitse amaboko kubera yamaze kubaca imbaraga, Uburusiya bwamaze kubaca imbaraga, nabwo bwafashe Manchuri. Premier ministre wa Japan icyo yitwaga Suzuki yagiye abwira Empereur Hirohito ati iyi ntambara ku Burusiya bwayijemo ntabwo twayishobora, ati reka twemere tumanika amaboko. Nuko bemeye bamanika amaboko kubw'Uburusiya, apana ziriya bombe, kuko bari bazi ko ari zo zonyine zisigaye. Hanyuma Dr. Rusa, n'ubundi wari urimo ubwisobanura, n'ubundi ibi bihugu n'ubundi byinshi sindakurangiriza. Ubwo nyine bavuye Yarita bageze mu nzira, ubwo bagabanye Uburayi, bashikana kwirikanga Uburusiya bwafashe bwagiye gufata hanini Uburayi bw'Uburengerazuba. Nko muri Rumani Abarusiya bafashe 90%, muri Yugoslavia bafata 50%, abanganya na Occident. Iyo mvuga Occident sintandukanya na Amerika n'Uburayi, simbitandukanya. Hongiri bafata 80%, Bulgaria bafata 80%, Ubugereki bafata 10%. Ubugereki gufata 10% ni ibintu bisanzwe, kuko icyo kinini burya Empire Ottoman yari gifite. Hanyuma bageze hirya, bagarutse iwabo, baravuga bati Staline afite imbaraga nyinshi, azakomeza atera Uburayi. Ati kandi dukeneye Uburayi ufite imbaraga, ushobora gukumira communism ntigere i Burayi. Ati kandi kugira ngo Uburayi bugire imbaraga, France igomba kuba ifite imbaraga. Ati France yatsinzwe nta mbaraga ifite,
tugomba kuko dushoboye France tukayishakira imbaraga bati twigire gendarme de l'Afrique. Biriya bihugu ntabwo France yabikolonije, barayibihaye nka propriété inahitamo. Uzareba ibihugu bifite byose ni ibihugu bikize ku mutungo kamere byose uko ari 14 ubwo ushyizemo Guinée Bissau yafashe nyuma ya 15, shyizemo na Îles de Comores ko itari muri Afurika ya 16, byose bibi bya France, byose bibi bya France. Kera na Mauritania yarimo yaje kumita Mauritania n'abara bihagararaho baje gusa n'abayinanira. Noneho ibifata nk'ibihugu byayo ntabwo ari koloni. Nibyo bihugu byonyine bikoresha ifaranga rikurwa n'igihugu kibikolonije, France CFA. Nibyo bihugu byonyine sécurité yabyo ari amabaze militaire y'Abafaransa. Urumva ntabwo bavuga ngo ni koloniza. Noneho nibyo bihugu byo iyo umuntu agukoreye ifaranga France CFA cyaba ikiganiro kwacyo France CFA ntabwo abantu benshi bayizi, ntabwo mu by'ukuri ari ifaranga risanzwe. Ni ifaranga mu by'ukuri ry'Ubufaransa rikiza Ubufaransa. Niba France rikeneye matière première za biriya bihugu byose zifite byose, hari kakao muri Cote d'Ivoire, hari amazahabu muri Mali, hari uranium, hari lithium, hari peteroli hose mizari. Noneho niba shaka kugura ibintu byawe ku mafaranga nshaka, ifaranga urakoresha ifaranga nakoze nijye uri hagaciro. Sinzi kubyumva. Gusa ntugire ngo uriya France afa n'ubwenge bw'Abafaransa, ngira ngo burya hari ukuntu Abadage Hitler yari umuhanga cyane, barabahanga cyane igihe cya Hitler, batsinze Ubufaransa muri 40, kuko Ubufaransa bwarwanye imizi, intambara yatangiye muri 39, Ubufaransa bwatsinzwe muri 40. Iminsi 40 gusa ni ibiri, iminsi 42. Hitler afata ifaranga ry'Ubufaransa aryandosa kuri deci y'Abadage. Nabo rero niko bakoze, bafashe France CFA bayondesa kuri bayandosa kuri France. Urumva ni de Gaulle ya développé le bébé de Hitler. Ni igitekerezo cya Hitler yagendeyeho. Abizana mu 1945 de Gaulle avuga ngo ni cadeau de Noël. France ni ikora France CFA. Nanu ikora chamalier. Iyo bagukoreye amafaranga ari kwemprimira gusa urishyura 25% y'amafaranga wempirimye, 50% urayasigayo reserve bitwa reserve. Ubufaransa gusiga wowe urazana iwawe angahe 25. Nadakwira urasubirayo usaba ideni, baguha ideni kuri ya depo yawe uzishyura France na intérêt kandi. Kubera ikizi iyo ni colonisation n'ubundi. Nese ngo ni iki? Ni birarenze colonisation. Noneho France ayisigarana ifite uburenganzira bwo kuyaplacer mu yandi institution financière, inyungu ikabya France. Ku buryo France muri France CFA honyine yakuragamo 440 miliyari d'euros buri mwaka. Hanyuma numva ko yitwa France CFA. Tushobora gufata France CFA Brazzaville ugenda ugurikira muri Burkina Faso, urinda kuvunja amayero kugira ngo babikoreye iki? Ni ukugira ngo Afrika itagira transaction hagati yayo. Icyo tubona natwe bashyizeho imipaka, ntushobora gufata ifaranga ry'inyarwanda ugenda ugura ikintu muri Nigeria, ntibishoboka. Kugira ngo bahore ubanze ushaka ifaranga ryabo, ushake ero cyane idolari. Urumva yitwa afite izina rimwe, yose ni France CFA, ariko si monnaie unique, ni monnaie commune, ntabwo ari monnaie unique, iratandukanye, ni monnaie commune bafite. Rero wambajije ikibazo wambajije biragoye kugisobanura udaciye aho uciye kure hose. Ntabwo noneho rero uyu munsi
izo kondisiyo biragoye kuzihanganira igihe kinini. Bazihanganira kubera iki? Basinyanye amasezerano 11 yose, ibyo by'ifaranga, monopole matière première zabo nta wundi wemerewe kuzigura, na sécurité, ni amasezerano 11 yose yasinywaga nande. Abanyafurika nicyo kenshi bibeshyaho ngo ese kuba basinya amasezerano n'igihugu, ntabwo basinyaga n'igihugu, basinyaga na perezida bashyizeho, ntabwo ari parlement. Yituma no kuyanira byaboroheye biriya bihugu byavuyemo. Ayo masezerano ntabwo yemewe, ntabwo ari legal. Donc nubashyiraga umuperezida utegeka uwo badashaka, ushatse barwanya cyangwa bapana kubarwanya, ushatse gukunda igihugu cye, ushatse kwerekana ko igihugu ari iki, baramwicaga. Ni nka kuriya bishe Sankara, ni nka kuriya bishe Gaddafi, ni nka kuriya bishe Sylvanus Olympio, bamaze kwica 23. Ni nka kuriya bishe Maringwabi, ni nka kuriya bishe Lumumba, bamaze kwica 23 muri Afurika. Hanyuma rero uti ushobora kwibaza rero noneho uti ibi bihugu ko byashoboye kwikura ku Bufaransa. Ni nkaho ushobora kwibaza uti babimenye ubu ngubu hashize imyaka 61. Ubundi iri muri dependance ntushobora kuyikuramo wenyine ngo ubishobore, izo mbaraga ntazo wabona. Ubu hari umuntu witwa François Martin uherutse kwandika igitabo cyiza cyane yise L'État de fracture, avuga ati Occident iri kwiracikamo, yacitse intege. Ubu rero noneho tugiye Afurika igira n'Imana tubona iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ni intambara, ni kado Imana yahaye Afurika. Biragaragara yuko Occident nta mbaraga igifite, hari izindi mbaraga mushobora kwiyakuyaho ukava muri ukikura Abafaransa. Nuko biriya bihugu byashoboye kwikura bariya Abafaransa. Iyo haba kera baba baratera resolution muri OTAN bagatera Mali, ko niyo yatangiye nka kuriya bateye Libya, ariko barabigerageje. Sarkozy yarabigerageje, plutôt Macron yarabigerageje. Nka kuriya Sarkozy yakoze uko ashoboye bagatora resolution yo gutera Gaddafi, OTAN ikaza. Agiye Uburusiya n'Ubushinwa bopoza veto, ntibyaba, baratinya. Rero ibi bihugu kwikura ku Bufaransa ni chance yabyo, ni kubera tugize Imana hari izindi mbaraga. Occident yatakaje imbaraga kuko ikintu kishe Afurika cya mbere no Occident ntugire ngo ni ikindi. Kandi iriya ni revolution yatangiye, cyatangiye ari Mali, ubimaze kuba biriya bitatu byabaye igihugu kimwe, ni confederation. Hanyuma na Chad nayo yatangiye kuko yatangiye kwirukana base militaire za Faransa, na Senegal, noneho na Cote d'Ivoire. Bihagararira aho. Benin na base yo ziriyo, ahandi ari base ni hasigaye base ni Djibouti, ho utavuga ngo nejo cyangwa ejo bundi simbizi. Hanyuma Dr. Rusa, wenda umuntu yakwibaza ati ari Occident, ari Uburusiya, ari n'Ubushinwa, byose n'ubundi ni ibihugu by'ibihangange, turi kuva mu maboko, nubwo turi kwigobotora amaboko ya Occident, ariko ikiri kugaragara nuko n'ubundi ikiri kudutereza imbaraga nanone nuko turi munsi y'Ubushinwa n'Uburusiya. Ukibaza uti ese ntago wa mugani bya bisa naho turi guhindura umupaturo ariko tukaba tukiri muri bwa bukoroni? Icyo ni kimwe. Cyangwa Abashinwa n'Abarusiya nabo bakaba bagiye kudukoroniza mu bundi buryo, cyangwa se Uburusiya n'Ubushinwa na Occident kuko byose ari ibihangange bikaba nanone bigiye kuturwaniramo
tugiye kuba tere yabyo. Icyo kibazo abanyafurika benshi barakibaza, cyane cyane ntabwo ari bakibaza ubusida n'ibyo ishaka gushyira mu banyafurika. Hari abanyafurika ubusida icamo kugira ngo, kuko burya abantu iyo ushaka kubayobya ukoresha bene wabo. Hari abanyafurika bavuga ati none se ati mundi ati kuva kuri ubusida ujya kuri uriya ati byose ni kimwe, ati nawe no gumana n'uwo mwamenyeranye. Ariko ukibagirwa yuko ikintu bita dependance igeraho ikakuryohera. Dependance iheze ukishimira kuba uri uhatswe, bikagushimisha ukumva utanahava, ntushobora kubyikuramo na rimwe. Bigeraho bikaba ubuzima bwawe, ukumva nta bundi buzima bubaho. Nicyo gituma wumva umuntu ushobora kwita umwana wawe ugira shebuja cyangwa ukamwita nyirumatsi cyangwa mugaragu. Urumva tugeze ahantu, Afurika ageze ahantu twumva twishimiye, kumva turabaja, ukumva ugize ikibazo n'Ubufaransa ukumva ugahangayika, n'umuperezida mukamukorera coup d'etat, France ikabafasha mukamukorera coup d'etat, mukagenda mwishimye. Aho rero biragoye kuhikura. Ariko iyo ntabwo ari propriété particulière ya Afrika. Ntabwo abanyafurika tutari nk'abandi bantu. Nicyo mujya mwibaza, bareba ntacyo baturusha, turi bamwe, tuva ku muntu umwe, ubwonko ni bumwe, nta bwenge baturusha. Nuko nyine badutanze amayeri bakadukoloniza, kubera tutari dufite umuntu bo batagira, bo nta umuntu bagira. Ibyo ngibyo nabikwereka. Abanyafurika nibo kontinent igira umuntu, ni nacyo gituma ari twe twagize ibibazo tukabana nabo cyane, bakadukoloniza. Twarabakiriye, turabaha inkoko, turabaha amagi, tubaha byose, tubafata neza nk'abashyitsi, dufata abamisiyoneri babo, twemera. Ahandi nko muri Chine bageragayo, abamisiyoneri ba mbere bageze muri Chine, muri Inde, muri Japan, babatwikaga babona. Twebwe n'igituma batwegeyeho uburimiro. Ariko noneho igituma mbwira ko atari iby'umunyafurika wenyine, Amerika ntiyabagaho, yari koloni y'Ubwongereza. Abongereza bafashe Leta 13 muri Amerika. Amerika inyange yita Amerika, barayikoloniza. Kuyikoloniza stadili ntabwo bayikolonije ko barabongereza bene wabo, ariko hari amafaranga boherezaga muri Royaume. Bageraho bari ziriya leta zumva zishaka kuba autonome, zumva zishaka kuba independent, zitera intambara, zidekarara ko zitakiri ku Bwongereza. Ubwongereza cyari igihangange, yarejeje mu mundi yari kiriya gihe, itera intambara maze imyaka 8. Ntabwo biri ziriya leta shyashya kuriya, ntabwo zarutsinda Ubwongereza nkuko natwe tutatsinda Ubufaransa. Ubwo ndavuga bene wacu hari Amerika se yatsinze gute? Yatsinze Ubwongereza gute? Ko yatsinze mu 1923. Yatsinze gute? Ikoloni zigatsinda igihangange nk'Ubwongereza. Ubwongereza nicyo gihugu cy'Uburayi na Napoli atashoboye gutsinda. Nacyo cyarizize kuri arme y'Abadage, ariko Amerika yaragitsinze. Yagitsinze gute? Yafashijwe n'Ubufaransa kuri Louis XVI. Ubufaransa bushaka amafaranga yose, bushaka ingabo nyinshi, uragenda ufatanya na Amerika batsinda Ubwongereza. Ubufaransa bwagiye gutabara Amerika ngo buyikolonize se? Ubufaransa, Amerika yashaka kuva muri koloni y'Ubwongereza igiye muri koloni y'Ubufaransa, kubera iki muyitirira Afurika? Ndakubwira impamvu rero. Ubufaransa gutabara Amerika so bwayikundaga, bwashakaga Ubwongereza butakaza ziriya koloni. Uburusiya n'Ubushinwa kwanga ko tubakolonize, Staline kuvuga ati numve mu bihugu by'abandi kuza sebeti sohoye kunda Abanyafurika, ntawe yarize. Kwari kugira ubusida itakaza imbaraga yakoraga muri Afurika ijye kubahagarara hejuru.
burirwa ko na bombe atomike bateye muri Japo, uranium bakuye muri Congo. Urumva rero biriya bihugu byagira amahoro Ogisida idafite aho ikura imbaraga. Icyo ni kimwe, ariko se bo tubizere Uburusiya n'Abashinwa ko nabwo urugero ko France itagiye gukoloniza Amerika. Igikuru nuko ariko noneho hari ikindi mwibagirwa, gukoloniza ni ideology, n'esclavagisme ni ideology. Ntabwo Uburusiya bwari buzi imbaraga zo kudukoloniza iyo zibishaka. N'icyo gihe Amerika ntiyari yitaye kuri Afurika icyo gihe muri Conference de Yalta. Uburusiya bwari kuzi nko kubabuhaye Europe de l'Est, iyo Uburusiya bushaka Afurika bari kuyibuha. Ariko Uburusiya ntabwo bufite muri ideology ibintu bya expansion. Colonisation ni ideology, expansion ni ideology, kumva ushaka kudomina isi yose. Ibyo bintu bifitwe na Ogisida. Intambara zose zabaye muri Ogisida ni ukubera ideology ya domination. Barwana na Empire Ottoman bashaka gufata Israel, barwana n'abamizirima hariya bashaka gufata biriya bihugu byose, bafashe Turkey bashaka gufata na Israel, bashaka gufata biriya bihugu byose. Hanyuma Imana isigira Imana barabatsinda, ariko nyuma y'imyaka 196. Hanyuma batsinzwe barasenyuka, niho Ubudage bwakoreye Empire yabwo bitaga Empire Saint-Germain. Abafaransa bajya ukwabo, Abataliyani bajya ukwabo, barasenyuka gutyo. Bidutera ibyago icyo gihe Empire Rome itsinzwe, kuko yakuraga epice muri Aziya, mu Buhinde. Tiki ifunga inzira, bakenera indi nzira yo kujya mu Buhinde, bohereza Christophe Colomb muri Amerika. Uyu munsi batazi bamwohereje, ntabwo bamwohereje muri Amerika, yababwiye ko agiye gushaka inzira igera muri Inde, kubera geography nke mu mutwe we, aho guca muri Ocean Indien aca muri Ocean Atlantique, ahinguka Bahamas. Arabeshya ngo yageze, aribeshya ngo ageze muri Inde. Nicyo gituma bari abantu muri Amerika du Sud mu bita Abahinde bahageze mu bita Abamerindi. Nabyo ni izina barihimbiye ko Amerika ntiyitwaga Amerika, bahise Amerika kubera Amerigo Vespucci, bahise Amerika nyuma. Christophe yahageze yitwa Amerika. Abantu bari bahari, hari Abaziteke, hari Abamaya, hari Abatianos, hari ubwoko bwinshi bw'abantu. Hanyuma ibyago Afurika yagize kiriya gihe, bahageze babona ubutaka bwabo bwiza, babona hari amaminere, bakenera abantu bahexploita, bica bari bahari, baza kudufata nk'abacakara. Rero numva twebwe Europe aho itsindiwe ibyago yagize, natwe twagize ibindi, uko batsinzwe n'ubasha imbaraga, babona abo bazirusha, baradukoresha tubacakara bayo imyaka ingana gutyo, imyaka 400 yose. Nuko twabaye abacakara. Iyo Christophe Colomb ataza kubona Amerika, ntabwo twari kuba abacakara, ntabwo bari badukeneye. Noneho icyo gihe kugira abacakara byatumye Ogisida iba igihangange, kuko nusoma iki gitabo uzasanga bakubwira capital inuze Liverpool na Manchester. Ubwongereza bwabaye bwa mbere ku isi muri esclavagisme na colonisation, n'ubwo ari ubwa mbere. Zitwa capital des esclavagisme, Liverpool na Manchester. Ni imijyi myiza cyane mu Bwongereza. Donc ni amaraso y'abasukuruza bacu yabyubatse. Noneho rero bituma bakandagira ibindi bihugu. Nicyo gituma rero bariya byabanezera, si ngombwa badukolonize, byabanezera batakifite aho bakura imbaraga hano babuza amahoro. Murakoze cyane Dr. Rusa, turabashimiye rwose kuri ubu busobanuro, biradufasha cyane. Kandi abantu badukurikira, abakunzi bacu, nzi yuko ibi bintu birabafasha cyane gusobanukirwa ku bibazo byinshi twibazaga. Turabashimiye cyane, kandi turacyari kumwe natwe, turacyafite byinshi byo gukomeza kubabaza mukadusobanurira. Katubashimira umwanya baduhaye. Merci yabo. Bakunzi ba Kimeza TV, turacyari kumwe, turacyabashimiye. Mukomeze kubana natwe no gukurikira ibindi biganiro kuri Kimeza TV.